بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريدوغي درسك علي علي فواني سورغ وانتويرينغ ترين فيرهم بيكالونا بهيغتون نوتا بمتيغا ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಸೋರ್ಗೆ ವಂತ ವೆರಿಕಮುಗ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗ ಖಬರ್ ಲಿಫೋಯಿ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಕಲುನ ಬೆಹೆಗೊತು ವಾಣಿ ಕುರಿದುಗೆ ದರುಸ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲೆ ಮಿಯದುಗೆ ದರುಸ್ಕ ಬಲಾಲಂ ಮಿಯೊಳನಿ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಸೋರ್ಗೆ ವಂತ ವೆರಿಕಮುಗ ಉಫಾ ವೆರಿ ಖಬರ್ ಲಿಫೋವಾ ಬೇಕಂಬಲುನ್ ತಕೆ ವೇತೋ ನುವತ ನುವೇತೋ ಅಳಗುನ್ ಮೆಂತೆನೆ ಗಿನ ಬೇಫುಳುನ್ ನಂ ಎಂಗಿ ಫೋನ್ನನಿ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಸ್ವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಖಬರು ಲಿಪಿಫತಿಬ್ಬೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಾಹಕ ಹಮ ಮಿಯಾ ಇಫದೈನ್ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಂಬಲುಂಗೆ ತೆರೆಗಸ್ ಎಬ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಸ್ವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಖಬರು ಮಿಬಿಮ್ಮತಿ ಗವಣಿಕೋ ಲಿಬ್ಬೆವಿ ಲಿಬುಣು ಬೇಕಲು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂಬಲು ಮಿಗೊತುಂ ಬಲಾಯರುಗ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಫುರತಮ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಹಿಮೆನಣಿ ಬೇಕಂಬಲುನ್ನಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂಬಿ ಕಂಬಲು ದೆಂಗೆಫೋ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಕಂಬಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಕಮುಗ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗ ಹಬರ್ ಲಿಫೋಯಿ ಬೇಕಂಬಲು ದೆಂ ಎಹೆಂ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಅಂಬಿ ಕಂಬಲು ನುವತ ಸಹಾಬಾಯಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಹಬರ್ ಲಿಫವಿ ಬೇಕಂಬಲು ಅದಿ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತಹುಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ಲಿಫತಿಬಿ ಬೇಕಂಬಲುಂ ಬೆಸ್ ಎಬ ಹಿಮೆನೆ ಮಿಗೊತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂಬಿ ಕಂಬಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ಲಿಪಿಫವಾ ಬೇಕಂಬಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಬೇಕಂಬಲಕಂ ಮಿಹಿಮೆನನಿ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ. ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಕಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮುಗೆ ರಿಸಾಲತಾಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಹಿಂದುಗ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾಣಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ನಸುರು ದೆವ್ವಿ ಬೇಕಂಬಲ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ನಸುರು ದೆವ್ವಿ ಬೇಕಂಬಲಕಿ ಖದೀಜತುಗೆ ಫಾಣ್ එකමනායකී රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හිදුමක් කුරුමුග නමූනාය আদি අලුවේරි කමුග වෙස් නමූනාය আদি වෙස් එකලේග ෆාන ගුලි ෆෝරි කංකමුග එකලේග ෆානගේ හීතෙරුමුග එකලේග ෆානුගේ කංකමුග සමාල් කන් දිනුමුග නමූනා වෙරි බේ කඹලේ ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හායි එහෙම වෙගෙන් එකමනා වෙගෙන් ගොස්වණි මි බිම්මතිග ಹುಣ್ಣವನಿಕೋ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಮುಗ ಉಫಾ ವೆರಿ ಖಬರ್ ಲಿಬಿಗಂದಿಯ ಬೇಕಂಬಲೆಕ್ಕಮುಗ ಮಿಗತುಂ ಎದ್ದುವಾಕು ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಹ ಮಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವಡಾಗನ್ವನ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವಡಾಗೆನ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದನ್ನವನಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವಡಾಗತುಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ ಮುಖಾತಬ ಕುರವ್ವ ಮಿ ಖದೀಜತೆ එකමනා එවණි එකමනාගේ ෆිරිකලුන්නට්ටක බෝතට්ටෙග්ග රිහ නුවත කාතකෙති නුවත බෝ තකතිගේ වාවතින් හිෆාගෙන් ෆිරිකලුන්නට්ටක හිදුම කුරුම දුරුවේ දෙන් ජිබ්‍රීල්ගේ ෆානෝ එකලේගේ ෆානෝ දන්නවණි එකමනා වඩාගෙන් හිදුග කලේගේ ෆානෝ විදාළු වාෂේ එකමනාය ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತುಂ ಸಲಾಮತ್ ತೆರಿಕಂ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ එකಮನಾಯ ಸಲಾನ್ ದನ್ನವಾಶ ಅದಿ ಎಫಹುಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಣಿ එකಮನಾಯ ಸುವರುಗೇಗ ಗಂಡುವರೆ ನುವತ ಸುವರುಗೇಗ එකಮನಾಯಟ್ಟಕ ಗೆ ವಾಕಮುಗೆ ಉಫಾ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಹಬರು
kalege faano ekamana devwash enkam mi hadisun algon men egigende khadija radhiyallahu anha ki suwargawanta verikamuge ufa verikamuge habar libifawa bekamalekka hadis mi ge turun ehen hadis se bohori ekamana suwargawanta verikamuge ufa verikamuge khabar libifawa bekamalekama dalil kodde den nabiya sallallahu alaihi wasallam gambiya kamalunge tere mikamuge ufa verikamuge khabar suwargawanta verikamuge ufa verikamuge habar libilevi bekamalaki aisha radhiyallahu anha ekamanaayki ekamanage iffatteri kama behegutun Allah subhanahu wa ta'ala basful wahi kurevvi bekamale edduaku Aisha radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani kamana beenum fulu nuwetoye suwarugega timankalege faanuge ambikambadekkamuga adi duniyege timankalege faanuge ambikambadekkamuga uma ehenduga Aisha radhiyallahu anha dannawani nuuneke timan kamana beenum ve egota wuma den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fa anti zawjati fi dunya wal akhirah kamanaiki timan kalege faanuge duniyege ves adi akhiratuge ves ambikambadun adi ves mige turun edduwa Aisha radhiyallahu anha sual kurawani ya Rasulullah ya Allah ge rasulay kalege faanuge ambi kambalunge teren suwargawanta verinne ki kobatoy ehinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani innaki minha kamana wani e kambalunge terenne suwargawanta veringe terenne nuwata ehen hadise ge bayan kurawwa fani fahe kamana wegen wani e kambalunge terenne enkam mi de hadisa balairuga Aisha radhiyallahu anha ekives suwargawanta veri bekambalekkama dalil kure ekam go ufa verikam ga habaru Rasul sallallahu alaihi wasallam wani bimmati go hunnawani kon ekamana ves devwa ekamana ki Rasul sallallahu alaihi wasallam kaawen kurevvi bekambulunge terein ekalege faanu kaawen kurevvi hama ekani bikuru veri bekambalaki ekamana adives mige turun ekamana ki alu veri zuhudu veri taqwa veri bekambale mi huriha sababu takka hure ekamanaya ekamuge ufa veri kamuge habaru libifoni den yafo Rasul sallallahu alaihi wasallam ambikambalunge terein suwargawanta veri kamuge ufa veri kamuge habaru liblevvi ane bekambalaki Hafsa radhiyallahu anha Hafsa radhiyallahu anha ki Rasul Hafsa radhiyallahu anha ki Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ge dari kale e kalege faanu ge dari kabalunge terin dari kabalunge terin dari kale kalege faanu ekamanai ki Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ambi kambalekkamu ge waniko ekamana namavis wari kurewunu bekambale e hinduga ekamana wari kurewunu hinduga Jibril ge faanu wada gannawani Jibril ge faanu wadagen dannawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faanu Hafsa radhiyallahu anha wari kurevvi toya ekamanayaki roda hippawa bekambaleke adi ekamanayaki aluveri bekambaleke aluveri roda hippawa bekambaleke ekamanayaki adi ekamanayaki suwarugega kalege faanuge ambikambaleke ekamanage kaaveni kalege faanu rujuwa kurawwash ehinduga enge uma egota Allah subhanahu wa ta'ala engevi Hafsa radhiyallahu anha ge kaaveni rujuwa kurma kiha mativeri sharafetto kamuge sababun hadisa ge sababun ekamanaya libigen dia ekamana suwaruge wantaveri ekkamuge ufaveri kamuge habarwas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge suwarugege ambikambale ekkamuge ufaveri kamuge habar Jibril ge faanu mi hadis ka miwani devwa ehenkamu mi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalunge terein kambalunna behegotun sida basfulun
e kambalunnaki suwargawanta verinkan dalil kodde be kambalunnaki den ege iturum ves kirit qur'anuge ehen ayat takun eba dalil kodde rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambi kambalunge terin huriha be kambalunnaki suwargawanta verinkama migota dalil kodde ayataki khasako komme be kambalaka behe gotun hadise nekkamuga wiinama ves e be kambalunnaki suwargawanta verikama dalil kodde ayatin obe e ayataki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alain e ayatuga mennani kalege faanu vidalu washe kalege faanuge ambi kambalunna tiya be kambalun beenum wani duniyege zinat terikama e duniyege ufa kamuga wani inama heyo gotuga ti kambalun wari kurabwa nuwata wari kurabwan me nuwata du kollabwan me heyo gotuga riveti gotuga du kollabwan nama ves wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu adi ehen nama tikambalum beenum wani Allah ilahu ge rasula kamuga wani nama waddar al akhirah adi qiyamat dos kamuga wani nama fa inna Allah a'adda lil muhsanati min kunna ajran azima hama kashorun Allah subhanahu wa ta'ala tikambalunge terein heyo rangal be kambalunna wani boduwegemwa ajure tayyar kurabwa fa ehen kamun mi ayatun ilmerin dalil nangawa e kambalunnaki suwaruge wanta verinkama jumlako nabiya sallallahu alaihi wasallam ge huriha ambi kambalunnange wani bimmatiga tibbawani ko suwaruge wanta verikamuge ufa verikamuge khabar libifakamuga ilmerin mi ayatun dalil nangawa egotu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge huriha ambi kambalunnaki ves mi ayatuga aliga suwaruge wanta verikamuge ufa verikamuge khabaru libifawi bekal den yafa rasul sallallahu alaihi wasallam ge dari kambalunge terein suwarga wanta verinkamuge ufa verikamuge khabar bimmati ga hunnawani ko libilebbi be kamalaki fatima radhiyallahu anha ekamanayaki ali ge faanuge ali radhiyallahu anhu ge ambi kamalu ali radhiyallahu anha ki ves kuridu ge darus ko bayan wegen dia fadein ekale ge faanaki firhenunge tere suwarga wanta verikamuge ufa verikamuge khabar libilebbi be kale adi fatimatu gafanaki anghem be kamalunge tere bimmati ga hunnawani ko suwargege ufa verikamuge khabar libile be kamade migotun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fani ama tardina an takuni sayyidatun nisa'i ahli aljanna kamana lobi nukurabwantoye nuwata kamana ruhi wada nugannawantoye suwarugege anghem kambalunge sayyida ekamuga kale kamana wuma ehkamu mi hadisum wara sarihako eba dalil kodde fatima radhiyallahu anha ki suwarga wanta verikamuge ufa verikamuge habar libilawwa fa bekambalekka ekamana ki suwarga wanta verikam ekamana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darikambalaka gumuge iturun ekamana ki huriha halatekka wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam difaa kore gumuga masekke kore bekambale adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurimatiyo wadagen huriha undagutakegga ekalege faana ekiga ve wadagen bekambale adi wes mige iturun mushrikunge faratun kurimativi undagutaka ekamana kurimati levvevi ketteri kama ekuga mi huriha sababu takattaka hure adives ekalege faanuge firikalunan hidumak kurumuga ves ali radhiyallahu anha hidumak kurumuga ves fatima radhiyallahu anha wegen gossawani namuna ambekkamuga ehenkamu mi huriha sababu taka hure ekamanayaki ves wegen gossawani bimmati go hunnawani ko suwargawantu verikamuge ufa verikamuge aba khabar liblebi bekam dekkamuga adives mi ge turum rasul sallallahu alaihi wasallam ge den tibbebi dari kambalunna kiwes suwarga wanta verikam kama suwarga wanta verin ege ebe kambalunna kiwes namavis ebe kambalunna behe gotun migotan khassako hadise as wanekkamuga winamas den efahu mihar ediye rasul sallallahu alaihi wasallam ge
ambikambulunge teren suwargo anterikam gofaawirkam ga khabar libleve bekanun adi den yafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darikambulunge teren suwaruge ge ufaawirkam ga khabar libleve bekamulunge na den yafahu oti rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabainge teren anhen sahabainge teren e bekamulunge teren suwargo anterikam ge ufaawirkam ge khabar libleve bay bekamulunge nanta mikoto balairuga ege teren ebbe kambalaki rumaisa namaka kiyunu be kambale ekamana ebego to rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fani timan kalege faanu suwaruge wannawani ko timan kalege faanu dek wadaga time e rasul sallallahu alaihi wasallam huwa fenuge kalege faana suwaruge wadaga gannwani ko kalege faana feni wadaga gannwani e kalege faana feni wadaga gannawa huwa fen pultai ki tedu huwa fen pultake adi ehinduga timan kalege faanu dek wadaga time rumaisa imraat abi talha ge abi talha ge anhenu rumaisa timan kalege faanu e tanun dek wadaga time suwaruge in dek wadaga time ehen kamun ekamanaves mi hadis galiga negigandani ekamana ki dimmati go hunnawani ko suwaruge ge ufaawirkam ge khabar libede gannavi bekamadekam den yafahu ummu hamra namaka kiyunu sahabai e kamana kiwes rasul sallallahu alaihi wasallam bimmati ga hunnawani ko suwaruge ge ufaawirkam ge habaru debwa fa bek e kamana ki ummu salim ge ukhtu adis ege turun anas bin malik radiyallahu anhu ge bodudata e kamana ki mi anhem bekamala ek kamana begot rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fani timan kalege faanuge ummatuge mihunge tereng emme furatama mi kanduga hangurama kurawwa bekalunna qad awjabu efadan kalege faan hadis kurawani e bekalunna wajibu wejje mane ki e bekalunna suwaruge wajibu wejje e hinduga mi kamana suwal kurawani allah ge rasulaye ana fihim timan kamana wani e mihunge terento e ehenduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani aayeke kamana wani e mihunge terenne kommekas muslimunge furatama mi kanduge hangurama kanduga kurawunu muslimunge lashkaru kanduga hangurama kuri muslimunge lashkaru diyeruga ekamanaves wada gennevi namas salamatun ekamana wadagennevi hangurama ga bayruma fahuga wadagen ekamana mi e daturu kurevi ulandum nuwata safarin ekamana e ulandum ekamana faaba wadagennawa ekamana ge daabban ekamana ara wadagennawa ulumuge terege ekamana vetti ekamana qatul wegen diye ekamana wegen gossawani hamra wegen gossawani suwargawanta weringe tereng adi ekamana ki bimmati go honnawani ko suwargawanta verikamuge ufa verikamuge khabar liblebbi bekale den yafo nangane fawa ehen bay bekamalun ebe tibbe namais e bekamalunge nan sida likur kure fennuwe egiteren ebbe kamalaki ei anhem bekamalen e kamanayaki he nete bekamale adi ekamanayaki ekamuge macca ketteriya wadagen bekamale ekamana rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen shakwa dannawani ekamana egota iru kolun en deetireko ekamana olifa ekamana heenetigen vetti ekamana ge aura kashfuwati ekama rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihuga shakwa dannawa ekalege faanu ge arihun ediwada gannawani ekan rangalu koddebu mangedi dua koddebu ehinduga rasul sallallahu alaihi wasallam dannawani ekamanaya kalege kamana beenuge wada gannawani ekamuge macce ketterive suwaruge to nuwata rasul sallallahu alaihi wasallam ge duwa ge sababun ekan faseha wegen diunto ehinduga ekamana dannawani timan kamana beenum wani ekamuge macca ketteri umashe timan kamana beenum wani ekamuge macca ketteri umashe den yafa ekamana vidalwani ekamaku
timan kamanage awra kashfu ekamun timan kamana rakka ter koddevun edi Allah ka hazratu ko dua koddevun kalege faanu garihun edi lavvame ehdu rasul sallallahu alaihi wasallam ekamanaya dua koddevvevi edekama ei suwarugega ekamana levvuman edi adi duniyega ekamana he netumuga ekamuga sabun ekamana vettigen dairuga ekamanage awra kashfu numan edi dua ko ege natija egotu ege fahun ekamana eyan kan kurimativi ekamana kettere wadaga ekamana he netigen ekamana vette namas vettun kamuga vinames ekamanage awra dua ko ege fahun kashfu nuwa kamuga riwawegen aspawani adives ekamanaya behe gotun riwawegen aswe ibn abbas radiyallahu an vidalu ikamuga ato bin abi rabaha mukhatab kurabba kalege faanu beenum be wada gannawa toye suwaruge wantaveriyaku deke wada gannawa ehinduga ibn abbas ishara kurabwani mi kalu anghenayaki manaki ekala heenetun anghen bekamala kamanayen ishara kurabwa vidaluwani mi kalu anghen bekamala ki ei suwaruge wantaveri ufawer kamuge habar nabiy sallallahu alaihi wasallam devve bekamalke afahuga mi kurim midiya hadis bayan kurabwa afwani ehenkamun ekamana veswegen goswani ekamanage nan zikur kure fanuwi kamuge wi namais ekamanage kula ebave zikur kure fa ekamanayeki kalu bekamalek kamuga egote zikur kure bumge beenum ekama boda fenigen dani ei sabaki mistonge terega amuko meonnani kulaage sababun mihun tafaat kurun namais islam dienuga kulaage sabab mihaku tafaatu wegen nude kiyamat wer daraja etto ekamana libilevimi ekamana sugen goswani suwarge wanta verikamuge ufa verikamuge khabar bimmati gonnwani kol libilevi bekamalunge tere adi efo annani suwarge wanta verikamuge ufa verikamuge khabar libilevi bekamale ei aisha radhiyallahu anha ge ariha badagennevi miskinu anhene de anhen darin goagen wadagennevi miskinu anhene anhen miha wadagatumu aisha radhiyallahu anha be kambalunge bandu furana mutti kurmattaka ekamana aisha radhiyallahu anha devvi tin kaduru ekamana gatugo tin kaduru ekamana devvani devva de anhen kudinna de kaduru devvani devvuma fawge ekkada de anhen kudin de kadurun farikulwani anhen kudin de kaduru farikulwani den yaffoga timmana kaduru mi devvani aisha radhiyallahu anha timmana kaduru mi devvi ekkala kudinge miskino mammaya devvi hinduga ekamana ekanduru nenge umaffahuga ekaduru deba kuru umaffahuga ekamanage de darina ekaduru devvi den ekama ajab wadagen ekamanage kantattan hurigotame do ajab wadagen rasul sallallahu alaihi wasallam gari ha wadagen aisha radhiyallahu anha ewahaka dannawani anhem miha kanta kuruvi gotuge wahaka ehinduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani inna allaha qad a'jaba laha bihan janna allah subhanahu wa ta'ala ekamanage amaluge sababun darinnavi ogater ekamuge sababun darinnataka ekamana evi qurbanige sababun allah subhanahu wa ta'ala ekamanaya suwaruge wajib kurabwafiye adi nuwata ekamanaya narakain salame kun ekamanaya wajib kurabwafiye mi suwarga verikamuge ufa verikamuge habar libilevi bay anhen sahabain gotum mi zikur kurawuni rasul sallallahu alaihi wasallam abikambalunna adi kadek fanuga dari kambalunna adi ege iturun ehen ashabe kambalun kambalunna suwarga verikamuge ufa verikamuge habar libilevi den efo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ka bayan kuravigen we suwarga verikamuge ufa ver habar libilava fa be kambalun namais be kambalunna ki mi ummatuge bekambalun nennu ege terega mi annani rasul sallallahu alaihi wasallam hadise ge kalefan hadis kurabani suwarga wanta veringe tereng anghenunge tereng emme hewegen wa bekambalun zikur kuraba rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani bekambalun neki ege teren de bekambalun neki furtama zikur kurabani khadija bint khuwailid ekamana khadija tu gafanu nam furtama zikur kurabani mi ummatuge bekale
e hadis ka den yaffa zikr kurawani e kamanage dari kambalu fatima radhiyallahu anha den yaffa fir'aunuge anhenu asiya e kamanage nan zikr kurawani den yaffa isa ge faanuge mamma maryam ge faanu genan rasul sallallahu alaihi wasallam e hadis ka zikr kurawwa pani en kamu e debe kambalu kunne kiwes suwargawanta veri kamuge ufair kamuge khabar lifa be kambalun e namas e de be kambalun nan ki mi ummatuge be kambalun ge terem wa be kambalun no e be kambalun ge nan zikru kore fani kuri mebune rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis baswulga en kamun e be kambalun ki be suwargawanta verin kan alugon men nan egi gende ege iturun kuri mibuni gotam akurin alugon bayan ko fwa de be kambalun e rasul sallallahu alaihi wasallam ge ambi kambalun hadijatu ge faana adi fatimatu ge faanu ge nan mi hadis ge zikru kore gomani adiwes mi getun rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis ekga warad digu hadis ekga bayan wegen asfave suwargawanta anhem bekambale gana ei Musa ge faanu misrun nukume wadaagenne we hinduga bani israel baga ge mihun dannawani yusuf ge faanu bani israel baga ge mihun misrun nukume wadaagen fe kamuga wani nam ekade ge faanu ga hashikolu gendewuma amur kore fe kamuga hinduga Musa ge faanu misru nukume wadagannomun mi Yusuf ge faanu ge hashikol fastanu lefa vitan hoda mattaka ekade ge faanu suwal kurawani ehindu suwal kurawwi hinduga anhem bekambalaku muskule anhenaku ena sharutu kurawani ekamana sharutu kurawani suwaruge ega Yusuf ge faana ekiga wuman edi ekama sharutu kurawwa ekamana ekan bayan kurawani namais emme furtama Yusuf ge faano ekamanaya ge eduma inkar kurawani sabaki insana ku suwargawanta veri ekkamuga nuwata Yusuf ge faana ki suwargawanta veri ekkamuga wuma Yusuf ge faana denneve kanne Allah subhanahu wa taala egota angawat kamuga waninama ekale ge faana egota engeven oti ehem vegen ekale ge faana ekama inkar kuravi namais fahum wahiga malaikata wadagen ekamanage eduma ijaba devuma amur kurawani ehinduga Yusuf ge faanu e hadis ka aswani Yusuf ge faana kaman ijaba devvi kaman ehen kaman e kamana e kiwes iswediya ummetta huge mihunge terein suwargawanta veri kamuge ufa veri kamuge khabar libile vibekalu mi geituru mi be kambalunge amal taka ballawa eruga mi ge tenen evves be kambala kunen Allah subhanahu wa taala ge uredumakan ara wadangan fa adives e be kambalunge siratuga net zikur kureifa Islam wuma fahuga ebe kambalun kafir wi kamaka adi ege iturun e suwargawanta verikamu gofa verikamu ga khabar libunga sabum ebe kambalun ekamuga macca bodave heyo amal kurun dukalli kamaka ves ebe kambalun na behe gotun engi fenne namas ebe kambalun ge sirata behe gotun engi fa odi ebe kambalun nan e suwargawanta verikamu gofa verikamu ga khabar libilevvi namas ei ebe kambalun gossawani Allah subhanahu wa taala birwati be kambalun gotuga ebe kambalun ki narakawanta verin kamuga vedane kaman ekama birwati be kambalun kamuga ekambala wegen gos vikamuga zikur kuregen aswani ei nabiy sallallahu alaihi wasallam suwargawanta verin kamuga ufa verin kamuga khabar devvevi firhem be kalun ganna behe gotum be sama zikur kuregen aswani efaden vima alugonu men e be kambalunge adi e be kalunge suwargawanta verikamu gufa verikamu khabar libile anghem be kambaluna adi be suwargawanta verikamu gufa verikamu khabar libile firhem be kalunge nan alugonu men zikru kurumuge beenumaki mitanuga bayan kurumuge beenumaki evves halegga minanta zikru kolluma fawga alugonu men amaykani fuddalu mennu namais alugonu men minanta dasko ebe kalunge siratun filawalta libigane ebe kambalunna ebe kalun amal kure vigotan alugonu menge amal ta battan kurun erun inshallah alugonu men ves vegendani ebe fulun fadein adi Allah ge rahmatun suwargawanta verin kamuga alugonu men ves vegendani bima du'a ke Allah subhanahu wa taala aluganda kiwes adi tiya emme ha be fulun nakiwes suwargawanta verin kamuga levvun wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin